Porodice traže pravdu! Porodice traže pravdu! Američka N1, Šolakova nova SSS zloupotrebljava tuđe žrtve da bi rušili državu Srbiju. Njima niko nije ubijen. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Advokat Borovoje Borović je najveći prevarant. 5.000 eura je uzeo mojoj ćerci i porodicama ubijenih Srba. Ni na jedno ročište nije došao da me brani. 5 godina me Tadić i Đilas držali u KPZ Niš da ne bi pričao o srpskim žrtvama. A sada zločince štitiš. Sebe da ti se zatre. I rod, i porod. Uništio si mi život. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu.